Igama lami uBhuji Hlatshwayo. Ngilana-ke emgaqweni la elinye lamabhizinisi ka-Reloaded. Ibhizinisi elikhulu kakhulu, ibhizinisi le-club eliqashe abantu abaningi nelenza iy'ndodla zemali. Ngizoyibhekela-ke isimo simuncu. Abantu bayatotoya emgaqweni, bayakhala bathi uhulumeni akakhiphe uReloaded ejele because bona ikati leleziko. Mina ngizwisisi lento enziwa uhulumeni, ubapha umphathi wethu umuntu esesikolele khona manje i-month end sizokhokha ngani ama-rent, sikhokhela ngani iy'ngane esikoleni, sinabantwana siney'ngane. Angizwisisi lento. Uhulumeni ubhizi ukhipha iy'ndodla zey'mali ukuthi abaphe uReloaded, while thina njengama-citizen akhona le khaya silambile siyahlupheka. uZuchina uhleli kwi-interrogation room no-Reloaded. Uthi mnganami, yazi ngikuphathele-ke ikhofi namakhekhe amnandi, ngiyazi siwathanda kanjani ama-donuts. Kodwa-ke kukwena-ke ukuze uthole leli khofi nama-donuts wakho. uReloaded ayibukele nje ngehlo lokuthi mina nginendaba namakhofi namakhekhe la angihlangene. Aqale kuZuchina athi you are left with few hours before i-court case yakho. Liyangena icala kusasa lokuthi uyithole yini ibhayili noma ungayitholi. Mina into engakululeka ngayo-ke, ngakululeka ngokuthi ufike laphayana ukhulume uthi guilty, ubala amacala akho, ubala izono zakho, uyisona uxolise enkantolo. Lapho-ke inkantolo izokwenzela isigwebo sibe lula kakhulu. Uyabona mangabe ngibhekile nje icala lakho, ngathi uzothola 75 years ejele kuya ko-102 years ejele. Kodwa mhlawumbe mangase uvuma izono zakho, mhlawumbe inkantolo inganginikeza isigwebo esilula, maybe 30 years ejele or 25 years. So mina Reloaded ngiyakuyala, ngene ejele uvume icala lakho. Ungalivuma namanje la kumina ngibhala istatement. Mangabe sekuyo enkantolo ngihambe nestatement esithi wena uyavuma ukuthi uguilty. Aphenduleke uReloaded athi khulileka-ke Zuchina tsala yami mnganami. Ejele angiphiki, mhlawumbe ngagwetshwa kodwa ngeke ngihlale isikhathi eside. U10 days angeke kuphele ngigwetshiwe. Mina ngugabhadiya ngiyongena ngiphume. Icala liyoyiveza, angenzanga lutho. Angilenzanga mina leli cala leli. Iqiniso lizovela. Aphendule kuReloaded athi hayike ngoba unenkani, shukuthi kuyobonakala sekuqoqo, kuyobonakala phambili. uKobus udini uyafa ngalezi zinto lezi ezenziwa ucolleague wakhe phela uZuchina, ukuthi uZuchina uyameqa avelana akhulume neziphathimandla engakamtsheni. Umplanela iplani lokuthi amdilize izitezi. Ufuna nje ukum-expose, uplana nje ukuthi ayibuyiselele kuZuchina ngalento yokuthi ameqa. Ngendaba zokuthi yena kwafika unkosikazi wakhe yena ecabanga ukuthi mhlawumbe uyena bayathandana uyena kanti unonkosikazi and akamtshelanga. Ngicela ukukutshela ukuthi ubhizi uhlele e-coffee shop uphuza itiye. Nangu unana ukhona lapha e-coffee shop, udisguisile into ayigqokile akabonakali nokuthi ubani. Ubheke ngqo, ubuke yena uKobus lo ophuza ikhofi osey'inkingeni zokuthi ubhizi ucabanga indlela azokhipha ngayo ukusa uZuchina. Hayike wathi-ke uJackie M banoThofolax endlini baxakekile. Babambe istress, bayakhuluma bathi yo saze samfeyila usisi wethu, saze safeyila ukuntshontsha ubufakazi bikade buzokhipha uReloaded ejele. Manje sinaplani lo bafakazi bugadwa amaphoyisa ahlomile ayingovolo. Asinaplani ukuthi singangena laphayana sitshontshelwe bafakazi. uJackie M abuze athi uphi yena vele unana, ushonephi unana sisesikhathini esinzima kanje, isikhathi esibucayi. Athi uThofolax hayi unani unjalo-ke akakwazi ukuthatha ukuhluleka or ukufeyila easily, akakwazi nje ukukwamukela, uvelane nje ahluleke ukukwamukela ukuhluleka. Unjalo ngiyamazi kusukela kudala nakudala, for sure uyayisakaza, uyagijima emgaqweni, uyakhala emgaqweni kuyimanje. uZuchina use-boardroom yedwa, i-boardroom yokuba ne-meeting yekuhlangana abantu. Kodwa yena uyithola undiwazile nje bedroom. Uyacabanga ukuthi kahle kahle njengoba kade ngine-meeting no-Reloaded, ngimsabisa, ngifuna ukumbona ukuthi umi kuphi. Yini la ithembile, shukuthi ikhona into enkulu ayithembile. Mina bengitshela ukuthi mangabe njengoba ufakazi engasakwazanga ukumntshontsha, shukuthi nje uzohlakazeka atatazela shawa uvalo. Shukuthi ikhona enye iplani uReloaded anayo. Acabanga uZuchina, acabange avelane ahlale kwikhompyutha yakhe,
asendele i-request e-ofisini lakhe kwi-finance side, enze i-request enkulu uZuchina. Izinto zaZuchina ivela neyi-backfire-ke. I-ofisi elikhulu laka-finance lisendele uKobhasi i-email. Bathi awusitshele Kobhasi yini le request oyenzayo enkulu kangaka ezodla imali ye-state engaka. Why wena uhlezi unama-request a-expensive? Dala lokokusile sikhiphe amasosha, sakhiphe amaphoyisa. Inqwaba yabantu, imali eningi elahlekile, igade laphayana ubufakazi. Iy'nkumbi zabantu ziyakhuluma ukuthi thina government is waste imali yonke ecaleni la-reloaded. Wena still usabhizi wenza ama-request a-expensive. Ngicela ukukutshela kuKobhasi avelana athole i-opportunity-ke yokuthi ayiphindiselele kuZuchina. Axolise-ke athi ngiyaxolisa kodwa angizange mina ngayenza i-request. uZuchina uxakile le ofisini. uZuchina akalaleli muntu, uzenzela iy'nqumo. Ngisho naleso sinqumo sothi ukugada ufakazi kwakuyena, akazange wasidiscussa nami. Uvelana athatha ifoni afonele lapho asende i-email. Nina mase niba unfair, nim-entertain, nifeze zonke iy'njongo zakhe. Aqhubeke kuKobhasi athi ngicela ukuthi le ndaba yethu nime kancane ngayo, ilungiswe emva kwebail ya-reloaded because angifuni lutho oluzomoshakala njengamanje. Ngifuna ukuthi u-reloaded angakhishwa ngebail. Ngifuna nje ukuthi sifocus ecaleni la-reloaded, okunye nokunye kuzokhulunywa after. Angisho nonke niyamkhumbula uPluto ilo yamfundisi owaye-owner i-non-perishable island, la umndeni wakaZulu wantshontsha khona amagolide alinganiselwa kuma-trillions and trillions emali, indlela kwemaningi ngakho lamagolide lawa abawantshontsha. So uPluto kahle kahle uplotha or uplena ukuyiphindiselela. Ubekadala ewufuna umndeni wakaZulu, kodwa engenayo i-picture ekahlehle ukuthi obani lo mndeni wakaZulu. Kuthe bangabe kuphuma iy'ndaba zika-reloaded emaphepheni nasema-TV nakuphi, kwamcacela, wamkhumbula iy'nwele ey'bomvu zika-reloaded, wayikhumbula ithathu ka-reloaded, wakhumbula amehlo abuhlaza ka-reloaded ngenkathi befikile lapha e-non-perishable island, ukuthi ukufika kwabo kwalahleka, kwagqekezwa the following day. uPluto ubhizi-ke nabantu bakhe ney'gebengu zakhe, uyaplana. Uthi kusasa u-reloaded uyasuka ejele, uya enkantolo. Mina ngifuna ukuthi siplane ukuthi endleleni sivelane sishaye any convoy, sibambe inkunzi amaphoyisa, sikhiphe u-reloaded. Ngifuna ukuthi thina amaphoyisa mangaba u-10, thina sivelane sibe u-50, sikwazi ukuthi siba-overpower, sibaphuce u-reloaded. U-reloaded ngifuna akhiphe bonke labantu ade sebenza nabo. Ngifuna ukudila nabo. Akekho umuntu ongatshontshela umprofethi omkhulu uPluto kuphele kanjalo. Ake ekseni isho i-convoy ephuma ejele la ekuboshwe khona u-reloaded iya kuphi, iya enkantolo. Ngicela ukukutshela ukuthi u-reloaded la ngaphakathi ulandelwa inkumbi yey'moto zamaphoyisa, enye eshaya ngeflag ehamba phambili, ezinye ziyalandela, yena uthe tshu phakathi. Ngicela ukukutshela hhayi-ke uPluto-ke nezinja zakhe-ke batheleke, bablokhe umgaqo ngaphambili nangemuva, kukhala isibhamu, kukhala inganono, baze begcine bemtholile-ke u-reloaded. Guess what? Kanti uZuchina uthathe umuntu orongi nje, ocisha abe nenswebe ya-reloaded, wamqhina umluko obomvu ukuze kube ngathi u-reloaded. Lo muntu une-structure esifana no-reloaded. Bathatha u-reloaded nje, bacabanga ukuthi bathatha u-reloaded, kanti ibhanoyi lamaphoyisa libhabhe emoyeni, khona u-reloaded phakathi, mase kuba khona uZuchina. Enkantolo-ke seliyabuza-ke, siyabuza inkantolo, ibuza u-reloaded. Uyasho ukuthi reloaded, are you guilty or you not guilty of lamacala lawa obeke wona okushushumbisa idakamizwa, inkumbi yenkunzimalanga zeyidakamizwa eyibalelwa ey'gidi zamarandi? Aphendule ku-reloaded enkantolo. Ngizoqala ngicele nje, ngithanda ukubonga i-state for ukuthi singiflayise mani nge-5 star ukuthi ngifike la enkantolo, ukuthi ngiphephezeliswe ngehelicopter ngilethwe la. Ngaze ngamkhulu ezweni, ngiyabonga Nkosi yenkantolo. Ukudlula nje kumbuzo wakho ukuthi ngiguilty noma ngikho guilty, ngicela ukukunikeza nje isithombe esincane. Mina ngusomabhizinisi omkhulu eThekwini, oqavile,
oqashe abantu aba more than 1800. Isono sami engasenza kuyashiwo kuthiwa mabe umuntu wesifazane osomabhizinisini ungabi semathandweni. Isono sami engasenza ukuthi mina ngaba semathandweni noKobus ngingazi ukuthi uKobus uyiHawks. Kwathi mangabe izinto zethu sezimuncu sengimyeka uKobus ngimdampa. Ila kwaqala khona ke inkinga kuze kufika khona ke amaHawks kumina qathatha uZuchina ezongi-investigate. Bona bayayazi yonke lento leyo ukuthi yayibhalwe phansi, yayiplaniwe because wazi kahle uKobus ukuthi lama drugs lawa anginemba ngawo inyama ngayidlanga kwakuyi-icing sugar because kunengqungquthela enkulu ezayo yabantu ababhaka amakhekhe kuzoba khona abantu abaqhamuke emazweni ahlukahlukene kuzobhakwa kuqhudelwane kuphuma umuntu owinile. Wazi kahle uKobus ukuthi lo icing sugar leyo was for loyo competition. Was kahle noZuchina, she was part of it. Wa contribute imali. We signed a contract ukuthi uzosuppliela ngayo le icing sugar between mina nomuntu wamakhekhe kanye naye uZuchina. Ngiyaxakeka ke mangabe mina sengilethwe enkantolo kuthiwa mina ngideliver ama drugs ngoba imkhuba kaKobus le uyena o-exchange ushukela lo wafaka ama drugs. Ahleke kuKobus athi reloaded ngiyazi unamaqhinga kodwa bengacabangi ukuthi ungaqhamuka neqhinga elidiphu kanje manje kuyafana angeke uzukwazi nokuprove ukuthi mina nawe sathandana. Wena nje uguilty vuma. Enkantolo ke kusukume umnikazi webakery, umuntu obhekayo obhakayo. Ake akhulumeke kwakuQueen, igama lakhe uQueen White. Akhulume kuQueen White asho ukuthi mina ngaba ne deal no reloaded ukuthi people will fly all over the world. Inkumbi zabantu more than 5,000 people bazongenela i-competition yalokubhakwa kwamakhekhe. And izinto eziningi ade ureloaded engisponsorishile ngazo uyithengile bese kushoda yona ke le icing sugar ukuthi ifike. And emalini yami ngagembula ngomuzi wami, ngagembula ngayo yonke into engiyi-ownayo ukuthi ngikhokhele abantu abazabe bewothisha bamajaji bebhizi be-assista la kwi-competition. Nabantu abazobe behlanganisa lonke uhlelo ngabakhokhela ama-deposits. Khona manje i-competition ayisenzeki, which means mina I'm standing to lose my house. I'm standing to lose everything that I own because of le competition ingasenzeki. Inkantolo ikhulume isho ukuthi kodwa reloaded wabanjwa on camera, wabanjwa kugcwele abantu ngisho nezinja zasnifa zahlala phansi ukuthi iwona ama-drugs lawo. So ukhuluma kanjani? Aphakame kummeli akhulume ka raise point lokuthi isikhathi between the time ureloaded kuthathwa whatever lekade iphethe kuyiswa la ekuhlala khona ubufakazi. We don't know ukuthi kwenzakalani ngaloso sikhathi. Anyone ubeka ngabushintsha lobo bufakazi abenze ama drugs lobu ekuteste ukuthi kube yiwona. Eyezinja ke izinja ayisiyona iproof yokuthi lento ephethwe reloaded ama drugs. Izinja nje it's just an aid to help you nina njengamaphoyisa, but it's not a proof. Iproof ile ekumele ikhishwe ilab. So okwamanje asazi ukuthi kwenzakalani between lesikhathi kuthathwa ubufakazi buyiswa lobufihlwa khona up until now njengoba ureloaded esho ukuthi yena noKobus sekuyena umuntu owengamele lecala ophethe lecala leli abazwani ngendaba zokuthi bebethandana and ukuhlukana kwabo uKobus bekangafuni. Ake kusenjalo emva kwenkantolo kuvelane online kutrende ivideo kaMtsetserebhana engena emzini kaChuma. uChuma Mxenge uyena lo ophatha ama-evidence okuyena uchief uNgqoshishilizi wala ekuvula khona ama-evidence. Nangu uMtsetserebhana uphethe into ebukeka njengama-drugs afana exactly nalawa emaphoyiseni akwi-custody yamaphoyisa lama-drugs. Uyangena emzini kaChuma, ivideo iyatrenda online. Ivideo ilikho unana. Ayike ngicela ukukutshela ukuthi uZuchina ke asamone uMtsetserebhana ke ubhizi yami interrogator. Mtsetserebhana ngicela singawestelani isikhathi. Ngiyazi ukuthi wena igama lakho la ngempela uMtsetserebhana.
ubhizi lana uyibiza isigora ulucozade into enamandla kakhulu. Kodwa iqiniso siyazi wena umtsetserebhana laphaya emakhaya lowo uphila khona owakhula khona. Wena wanyukumeza abantu besifazane. Wanyukubeza abantu besifazane wabasabisa abantu bekusaba. Aphenduleke umtsetserebhana athi noma ungangisola ngaloko ngiyazazi insolo vele njalo ezigcwele emhlabeni jikelele kodwa iproof awunayo. Akhulumeke uZuchana athi ayikhululeka ke baba iproof nginayo igcwele. Amanye lo mantombazane owanyukubeza abazali bawo bawafihla ahamba anyamalala endaweni. Wena ucabanga ukuthi kunyamalele ngoba nakukusaba wena. Banyamalele because they were pregnant besaba ukuthi if kuphuma lofakazi wena uzobenze njani. Ngoba bokade uyindoda ekhohlakele, indoda ebulalayo emphakathini. Inkukhu ivelane inqunywe umlomo kumtsetserebhana athule athi du abone ukuthi isho ukuthi mabe kunezingane lapha ngaphandle ngizobhadla ejele. Aqhubeka kuZuchana athi uzodecide ke ndoda ukuthi uyabhadla ejele labafazi bazotestify against wena uboshwe udilika jele, or udecide ukuthi uzongitshela iqiniso ukuthi ubani lo sebenza naye umkhiphe umlethe la. Umtsetserebhana ke adecide ukuthi uzokhuluma iqiniso. Aqale kumtsetserebhana athi labantu lengisebenza nabo angibazi ukuthi oba namagama abo because bayibiza ngo1 no2 and they always wear different costumes whenever ngibafica. Bagqoka ama costumes, namhlanje ugqoka icostume engathi umfana, kusasa ugqoka icostume engathi uyintombazane. Mase kuthi ama voice abo bafaka lezipika lezi zabantu abangezwa, labantu laba abangakwazi ukuzwakala mangabe bekhuluma. Lezo ipika lezo they change ivoice yabo. So angibazi usiba ngobani kodwa ngiyabazi labatholakala khona lengihlangana khona nabo ngakuthatha ngikuyise ngiyokubeka khona njengamanje. Aqhubeke kumtsetserebhana athi mangabe bekhuluma labantu mebekhuluma nami bakhuluma ilanguage engiyaziyo kodwa mangabe bephendulana bodwa bakhuluma ilanguage engayazi engabezwa nokuthi bathini. Kumcacele kuZuchana ukuthi uyayikhumbula leya ncwadi engayibona Queen H. Iyona ncwadi ke iyayikhuluma ilanguage engazwakali, ilanguage engaziwa umuntu. Who are these people? Obani laba bantu? Umtsetserebhana amthathe ambeke qathatha uZuchana endlini lehlala khona uJackie M kanye noNana noThofolax. Mebefica kulomuzi bafica kukhala ibhungezi. Kuthuthiwe kwasana kunalutho kuempty khala ibhungezi. Into ekhona ngathi inkomishi esale ngephutha. Ajabule kuZuchana athi uyabona ke le nkomishi iyona nkomishi engizothola kuyona ama fingerprints ngithole ne DNA yomuntu ophuze ngale nkomishi ayithathe kuZuchana ezobufakazi le nkomishi. uZuchana usalinda ama results eDNA ubhizi uzama ukuthola ukuthi lo muzi lo ubelonga kubani. Akumcacela ukuthi umuzi ubelonga kubani. Umuzi ukhona nje kodwa kubonakala ukuthi ubelonga kubani. Athi uyasearcha around iradius yalo muzi usearch ukuthi athina ama networks obani abantu ababe around lo yamuzi because lo yamuzi nje usendaweni etheqwa yodwa. Ngicela ukukutshela ukuthi akutholakala umuntu, akutholakala ukuthi khona umuntu oke wenza lapha yana. Okusho ukuthi labantu mhlawumbe bebenendawo nendlela yokudistract network or bebesebenzisa ama benafoni or okanye bekwenzakalani but akutholakali ukuthi ku-network ukuthi khona umuntu oke waba around laphayana. AmaZulu Sisters asesendaweni entsha ke asesekhayeni elinye elisha. Cela ukukutshela ikhaya elithe chwa phakathi kwamanzi. Cela ukukutshela ke bayaxoxa ke uJackie M babononana laphayana. uJackie M uthi hey lisebenzile ke leqhinga lakho nana lisebenzile. Uyabona manje bonke ubugebengu buka reloaded buzovela bunamekeke kuKobus. Uyabona lento leyo yenzile usebenzile nana. Bonke ubugebengu buzonamekeka kuKobus. Ngicela ukukutshela ke basahleli bayaxoxa uNana uthi hayi ke manje owethu umsebenzi ukuthi sihlale sirelax silinde while iplan is unfolding. Yonke imino ikhomba ngqo kuKobus ukuthi uyena obshintshile lobufakazi. uThofolax usendlini yedwa walo sisi bona basemnyango like ufila egula kahle uThofolax unesifo asifihleli lo sisi bakhe ukuthi unaso
and lesifo lesi uyazi ukuthi sizosheshe sinqamula impilo yakhe, so i-terminate impilo yakhe. Ngicela ukukutshela ukuthi uThofolaks-ke manje isifo sesimbambile, sesidlangile, sesivukile simi ngeenyawo, azagcine edlikiza, ewa, awele phansi. Osisi bakhe ngale bayihlalele barelaxile, nawe uThofolaks uyadlikiza, useze wawa phansi. UNana noJackie M sebestressekile kakhulu emva kokuthi uThofolaks sebetholile ukuthi kunokugula kade ngabatsheli ngako, ukugula okuserious. Sebeyacabanga ukuthi siyithini-ke le ndaba. uThofolaks udinga usizo oluphuthumayo, usizo lodokotela. Uyakhala-ke manje uJackie M, stressekile kakhulu. UNana athi yazi mina ngine-plan Jackie M, ungakhala, kusasisa isikhathi sokukhala, isikhathi sa-action. Abuze uJackie M, lithini-ke manje nani iplan lakho? Athi uNana ngine-plan lokuthi why singafoneli uQueen H ngeBanner phone. And then kumfoneleni kwethu uQueen H because amaphoyisa amgadile amlandela. Uzohamba nje ayiyele phesheya. Mina ngizo-arrange one of amarodo ami. Angisho nayo khumbula amarodo ile ngane lezi ezu3 ezatrainwa uNana. Mina ngizo-arrange linye lamarodo limlande nge-private jet uNana somewhere mase yalahleka umkhondo wabo ungatholakala, amaphoyisa angakwazi ukumlandela because bazobe bengekho ready ukuthi bamseshe nge-private jet. Mase-ke amlethela i-private jet, irodo limlethela uNana, and then we'll take it from there. Inkinga iqale ngalesikhathi uQueen H esese-airport ehamba phela ukuthi ahamba yosindisa impilo yaThofolaks. The time bemsesha e-airport kwaphakama isandla kwavela i-tattoo, kanti khona lapha e-airport kukhona uPluto. uPluto wabona i-tattoo, wabuka lamehlo afana naka-reloaded abuhlaza, wabona ley'nwele ey'blonde, wathi noma ngathiwani le ntombazane le ngiyayikhumbula, yayikhona together no-reloaded. Yaqala-ke inkathazo, uPluto lo obafunayo vele. U-episode 5 noma u-part 5 uyalandela. Okwamanje sicela usifollowishe to all social media platforms, ulike, ucommente, usubscribe. Utshela abangani bakho bazosibukela ngoba iBuzz SA ziyakhipha la. Siyanthanda kakhulu.